Antu baria bakaraga kwina kingiro kia nyomo gia kithaka kia Meru National Park ni bataririte ogwa bwao kumania na mpithukiro cia njogu nteriu boni kumania na winyangia bo irima riao kinya ikubi antu aria nande antu bairi batigiwatete uturo bwao ritiro ria mbere ya kariba baigigitue athara ya nyomo iji aria gwakagita nande batuikite nkia kumania na winyangia bo boni bakumeneria rwangi rwa kumenyera nyomo iji rwa KWS bakiuga batikubanoga. Marion Karugi na chona njira indiko Kieba kinene kiri nturira cia nkene na kisitho kia nyumo cia kithaka Meru National Park nyuma ya njau kwithikwa ntura izi na kura antu beli na utia bangi na ngurario na kinya kwenyangia into bia kari miundene. Aane musie kwa mututigi Jane Kari mwekuru rorwero ni njau ioro akwina musie wawe na utia anabawe banana thirune toyeda yo ino kiremia watire hawa kare tera tera le na to serero to ku serero re to yete yo na re onda tiro nyuma ndo tu nyuma re njo no ganda ibregente ke yere ta unde ndasto ganda ba ya kilo kira umbele kwa ni mukuru wa Jane Kari urarorwero igoro ni njou ya KWS inkwitikia bae kuringirwa thimu be ya kuyotokwa ibara mbere kure itari nene kweya na muntu riu nakwire nthi au achabura tumbotethia mwekuru nontu narare kuthira wau ya mukinyangire wa na thirira go yende tutithinene ndinana banana nira ukumire kinya mundrene yuongwa ni kirite ndamenji kuna nganyeri uria ritethie nya mwana yo thirikari yerio tukwamila na yerio nkwamila na yerio kwamila nya family ekwa ura yumbo ntetheria yo nontu tutithinene na twithinene antu anene ikarikaringi mukuru umwe kinya we arorwerwe ni njau mundene yu ari kibarwe ni kiosamira nda tumita ndu bele mundene beyo nseramira kunoro barajere ba ukinya ukimutene kikimbi ironju irabethira yumite buriti yena mite ria atrimiro moja moro randomi aturi bariwate karikare mbere njau baithuka no batiana banja cia mwire itumi bakuromba rwangiro KWS kumenyera nyumo ucio ireko bangaikia unde korumo ne kingangiara mutuntu au mwekoro warogorugiri njugu nde korumo ikangangi ndagire uria mpomba kuthire nuntu gutinya ndaineo nuntu kinya bire tulimaga bire je maruke yao bikenya ngwinjo ujia lakini kutethi tuona iromba rangu ngwenda kuromba KWS tafadhali nibombe kumenyera into bibio tontu maisha ya muntu yana maana sana ngirukie nyumo tondu thai mwokuru ukwite atiete ana bake na nya mukurora akwire ara mukile nakuo atiete ana bake na ana bake ndakuithwa bakenda utethio musie yu na John baraithukirwe na kuomorerwa nyumba na njau kunanga bikibiki na into bingi akari bakiwa uturobo buru watine kwa konjo irare ana barare mundene resimba baronere njau wau diana ba masukira umwe tisindi bururu ngeta nje musie tiretera amasoga kuma nyumba ya eta ya mora nyumba eta ya oranga into be nyumba ya oranga bikibiki umau nore asokerengeta dogangi into be munda kuma Mario me babae ndiromba thirikari yumbe ututethia kumenya bura bomba kwata njui ciao ciacoka kwa watire itute cumbura na bamenye bura bakarungamira ndamenjire tonyekete nontu yontuni ana bagwa mbombe ciana Mario yakwa na thai nugona njui cio ni thugangiti makarika ya Kieba ni yatumite obisia mubunge wa Gicioki Dan Kele kuliungira family je na bia kuria bakimeneria KWS nontu bakuremo kabira mpitisio akiwa mwana u rwangiro rwa KWS ni ruete rukaromera ngarama ira kari batonyete antu ati atendekera imantu aguria rimno kugero antu bendi baguita na bangi be hospitali na bila bigurera ni piu kwithira antu betu ba KWS ya mantu ya tendekere ibaigitari ya muno kinyamisi yantu na mantu ya tibu inontu rira thirikari yandika antu ba KWS kana Rangers nikenda beria ukabirana na nyumo itegume misi yantu lakini boguria ni kwithira nyumo ini rejere siara into biantu siunanga nyumba sioro antu betu ofisi ya mwezi mwa ndani abo mwezi mwa nararithia na antu abonde bakusika ba KWS baruwe bakaromera ngarama cionthe ira cio muno kire obisieje ano ofisi ya mheshimiwa etetikiria antu ba KWS bari aba mami kura ndene kura ni mocia kithaga ciatura
ikoro wantu betu na bandu ukaibwa mantu ngiya kugitarira ya kushughulika mantu yara KWS kuri nteto a corporate social responsibility imo yo ya tare biru baba misi imo apa de ukarinya antu na maisha ya antu babelekene na nabo boyele katubere ibekire waya message kwana ibekire diringe kwana ara kena nyimochio itikombe otura nontu nyimugitiri bwana ntu kuona turira nke reportera weru weekendi torenia mutuntu Teresia Momwere Igembe Central betawa Marion Karugi wa Kenya.